kalanti ka chan ban yai tam bolong don ki chaka ki ba asneu e plan sewai poi sewai na marwa unong ya lap mla ere umi kam no nem step bom la ker ti lawan no sini trail abun ki ba lawan sekani ka chaka tengam tip perlur ka he ka ksai tam bolong mentap kam tip ka he ne umno ne ti sa ye pait thì cái này đã dạy por liur thế cái này cái chắc ngang thay long ở bên dạy nữa nè hấp kêu này là trong cái kiếng vậy đã hấp thế năng này là bye bye tata khatom vậy tu tingin her tas tis po ang apni phi karet ko re por liur to kahe yerum tu kate ka wang thế tu na jerong ni lawan ya ini taban her sepo ngan ipin ni na jerong jong ni sai thì tem ta ni her sepo sai pe mo kalom nul pi porba tiga best pani sai te kalanti de ngatrai kamdei re kabusuk an ong betang katahi boy mar bahang tele haneng tu bi i bangahar ang tele dam don tu si jencara pai wat hang niru tar ngalai pom daga petulun ayu aneh beri petulung keking ru nomor ong bajan deh wanya bejungi tar biar kum gitu namanya nadu nang teiru film tuh temen tahap ya isu kum nih aneh dah pun nih sih telah si telun itu sih apa nom yuk ini sih melong ani takalan tisa nang ni try an heran to na sini baik long no nane oh biang nang ni nang tei baik parlok kalanti sate berliur ong wan biang ru musuh tak ngerti pertelang teh kamaram iya tuh jerong kok dengan hersa teh gengka ya namanya cai mojo ada put dengan apa yang apen ipis tie kalom no kalanti ka chan ban yai tam bolong don ki chaka ki ba asneu bisneu terrible sing sneu ru no no malam don tiang mla ta ban her ibom 4 million le kam ayu hira pen ipi gani ru ni
ringi plan menlek shawai saya jelang jasar ang ba tu menmit ubek tu nong yalam men step kan ngalami steng tifun snor badangnya baik itu ngalai yalam hajan open i hajan mot au te mau ani ne ngan her ni kolong shit ini her ni ayam mai halak pang yang sale yang dia janru ngan pen isu pinang ni porliur tengah try la tanang ni sepo te am try reban la yar porliur kan kita itu kan pe por telang ko ani snai be pli ada he te itna dei try aman her kom na po angre bama he ulti wow kendet halot tinang ni ini ke best pe cik tu koi so baik langsung pilih pe koi lah teperlok tangkat ni